Mwaramutse neza nshuti mwe mudukurikira umunsi ku munsi, turabizi ko mudahwema kurwifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, kandi natwe nuko bakunzi bacu basheni umucyo hambo tubahaye ikaze. Iki ni igitondo cyiza, ni igitondo cy'umugisha Imana iduhaye. Tugiye rero kubagezaho amakuru nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zigiye mu gihugu cya Jamaica muri Amerika y'Amajyepfo. Uyu munsi mw'iyi minsi zamaze kugerayo, murabizi ko zigiye gutanga ubutabazi ku bigendanye nuko kiriya gihugu cyagize ibiza. Rero hagiye abasirikare baba engineering, bakora muri engineering, bakora mu bintu bigendanye n'ubwubatsi. Rero tugiye kubagezaho amakuru agaragaza ko aba basirikare bamaze kugerayo kandi bamaze kwakirwa neza cyane. Iyi niyo nkuru usangamo, iyo niyo nkuru mbazaniye, nibyo byiganza mw'iyi nkuru tugiye kubahereza. Tugiye kubereka, tugiye kubabwira uburyo ki bakiriwe ute, byafashwe ute n'igihugu cya Jamaica. Rero ibi nibyo ugiye kumva mw'iyi nkuru, muri aya makuru y'ingenzi. Rero nguhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere nguhaye ikaze kuri iyi channel yacu, kandi birashoboka ko usanzwe udukurikirana, nawe tugukuriye sayuti, kuko uruwa gaciro. Byose rero bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Rero ntuhave utiyandikishije, ukanda subscribe, ukora like, share, commentaire yawe irakenewe nkuko bisanzwe kandi tubimenyeranyeho. Kandi niba ari na mushyashya nawe ubimenyere. Iyo tugiye kuvuga inkuru tubanza kuvuga ku ijambo ry'Imana rigufiya ritarambirana, ariko rifite kutwinjiza mu ntego y'amakuru. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana riri kukubwira muri Bibiliya ngo hahirwa abatanga imbabazi kuko nabo bazazihabwa. Matayo ibice 5 umurongo wa 7. Bakunzi bacu, iri jambo ry'Imana riduhamagarira kugira umutima w'impuhwe, gufasha aho tubonye abandi bafite ibibazo. Imana iduhamagarira kutarebera kure imibabaro y'abandi, ahubwo tukagira uruhare mu kuyigabanya. Uyu munsi tugiye nyine kurebera hamwe nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ntago tugomba kureba imibabaro y'abandi ngo tuyirebere kure, ahubwo tugomba kwegera bagenzi bacu, tugomba kwegera abababaye, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kubababaye. Hanyuma uyu munsi rero niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe urugero rwiza rw'igihugu cy'u Rwanda cyagaragaje, cyashyize nyine iri jambo mu bikorwa, gufasha igihugu cya Jamaica gusana ibyangirijwe n'ibiza. U Rwanda ni igihugu, ni urugero rwiza rw'ibifatika, bishingiye kandi ku ijambo ry'Imana, rishingiye ku bigendanye no gufasha abandi. Rero ni byiza ko tugaragaza ibyiza biba byagezweho, kandi nyine igihugu cy'u Rwanda kiba cyashyize mu bikorwa ikijambo ry'Imana rivuga. Natwe twebwe twumva aya makuru, twumva izi nkuru, tugigiraho ko natwe dukwiye gukora mu gihe gikwiriye ikigomba gukorwa. Jamaica yakiriye ingabo z'u Rwanda zizafasha gusana ibyangirijwe n'ibiza. Ku wa 15 Mutarama 2026, guverinoma ya Jamaica yakiriye ku mugaragaro itsinda ry'abasirikare b'ingabo z'u Rwanda RDF bashinzwe imirimo y'ubwubatsi, boherejwe gufasha mu gusana no gusubiza ku murongo ibikorwa remezo byangirijwe n'ibiza. Uyu muhango wabereye ku cyicaro gikuru cy'ishuri rikuru rya gisirikare Kingston, uyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubucuruzi Mpuzamahanga wa Jamaica, Senateri Kamina Johnson. Minisitiri Kamina Johnson yashimiye byimazeyo guverinoma y'u Rwanda, by'umwihariko Perezida Paul Kagame ndetse n'abaturage b'u Rwanda kubera umutima w'ubufatanye n'ubuvandimwe bagaragaje. Yagize ati, ubunararibonye bw'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa byo kubaka no gusana ibikorwa remezo buzagira uruhare rukomeye mu
kwiyubaka kwa Jamaica, cyane cyane mu gihe isi iri guhura n'ingaruka zikomeye z'ibiza biterwa n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere. Yongeyeho ko u Rwanda rugaragaje ko ubufatanye mpuzamahanga atari amagambo gusa, ahubwo ari ibikorwa bifatika. Ubutumwa bwa RDF mu izina ry'ingabo z'u Rwanda, Colonel Bizimungu yagaragaje ko u Rwanda rwifatanyije n'abaturage ba Jamaica, ashimangira ko RDF yiyemeje gufasha mu bikorwa by'ubutabazi n'iterambere aho rukenewe hose. Yavuze ko kohereza iri tsinda bigaragaza icyerekezo cyagutse cy'u Rwanda mu gufasha amahanga, hashingiwe ku bunararibonye bw'ingabo z'u Rwanda mu bijyanye no kubaka ibikorwa remezo, 2 gusana ahangirijwe n'ibiza, 3 no gufasha abaturage mu bihe bikomeye. Ubufatanye hagati n'ibihugu byombi. Colonel Moses Kayigamba uyoboye itsinda ry'abasirikare boherejwe bazakorana bya hafi n'ingabo za Jamaica n'izindi nzego za leta mu rwego rwo gusana no gusubiza ku murongo ibyangirijwe hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Jamaica. Yibukije ko iki gikorwa kiri mu murongo w'icyemezo cyafashwe na Perezida Paul Kagame, cyatangajwe mu ruzinduko yagiriye muri Jamaica muri Mata 2022 bwo gushimangira umubano n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Hari isomo rero dukura mu iyi nkuru bakunzi bacu. Iyi nkuru itwigisha ko gufasha abandi ari indangagaciro y'Imana. 2, igihugu gito gishobora kugira uruhare runini ku isi. 3, ubumuntu buruta imipaka n'indimi. Nk'uko Bibiliya ibivuga, ukora neza azahirwa kuko atanga ku bandi. Imigani 11:25. U Rwanda rukomeje kugaragaza ko ijambo ry'Imana rishobora guhinduka igikorwa rikarenga amagambo rikagera mu bikorwa bifasha amahanga. Rero dusabe Imana ikomeze guha imigisha ingabo z'u Rwanda aho ziri hose, gukomeza umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Jamaica, no kuduha imitima y'impuhwe no gufasha abandi. Murakoze kudukurikira, mugire imigisha y'Imana ahangaha kwisheni Yarisheni Umucyo Hambo, kandi amakuru yacu tuyakesha igihe.com. Rero niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, korera like iki kiganiro, share, komanteri yawe burya ntukareke kuyitanga, ibya ikenewe. Ikiruta byose nuko dukomeje kubakunda, nuko tubashimira icyizere mutugirira, mukakumva, mukadusapotinga mu buryo butandukanye. Rero nimukomerezeho, kandi iyi video uyirebe, wawisharinge, rwose bigira akamaro, kuko wagize uruhare rwo gukora like, share, komanteri, byose ni bimwe mu biza kudushyigikira kugira ngo ibi bigere bisakare ahantu henshi hatandukanye. Shalom, amakuru yacu nakagaruka.